Good morning everyone. Welcome back to Mary Mizo vlog. In lau dam tlang em ka channel te min lau clear sak china kan nom em ema hei ka ma hianin Naute cho chi shang om che meya hemi ka siam dan te le ka dahthat dan te voina chang ka lo share do na mona min ti zong te ani ka be se pa ber pon hei min puina sakop mai carrot organic carrot hi kan pil vek phatanga chuanin voite po mamam ezawatiro voina ichotor kan siam don voite hemi kasiam na tur bel vel hi ka cha enge ani hi kala en bik lawa tu na han kala an bok zoi anga bel nei sa cha alian cha skin na hi kan nei lawa mo tu na ri hi chuan a already make here kala wang khan chuan hei Amazon changin ka cha aron thing to buka han chimila Russell Hop hand blender hi ka cha buka en lo hi nutrability man katum deu tlang kuya achak tha maro chu enga mosu vel han siam dong khanin puree dang atam thap siam don yanin hei chu alem tlem pia lama asachunga haircut ati chi lawa mo khawang khan ni ki kaleya dan hei chu be abela azuk grind khan me theya mo kinaka phang huna koran tianga lamang ngai lo chen ang takin asha to tang khachuan ho vyau me theya vain chu thai lampang siam katuma carrot te broccoli chuan sweet pea ei chu motor chanan tiang khania sweet corn spinach ka tel zeu dona a hlang hianin spinach chu nge atui vak lo awang hianin hetiang hawa hian ka telanga a nutrient ti tamnan khan mo chuanin sweet potato ka tel ka siam dom boka heng hau hi ka steam vek dona heng hau hi chu ka pek chin to a boite lo chen salta hi chu ka pek chin to tueti hawani wangin ka konfi to a atam deu le khan siam po kha broccoli hi kala pe chin lawa maro chu sweet pea hi tueti ma wangin sweet pea ne han ka pol do na khata kha chan tueti don le heng hau hi enge a combination ni tia han chopol po hianin a in choi hlom lu tu ka mo khawang khanin siam tam deu le kha poi lawa sweet potato hi a frozen kaleya sia a ul sama wangin chuanin kan han ti vel don ni broccoli hi ka steam ka saber dona khumi a store ka mo atanga khu ka ti tel thawa chan chu a min vek don tho wang le kan rot som vek don awangin a nutrient ta kha ti atama ka uya mo pe tan chuan noya khwanin tui tam vak lo ka da hemi atui a hu ta kha hi ka pe don lawa chan chu kan hair som khanin alo ro lu tuk theya khami nge ti tui le nan khan mo chuanin broccoli hi chu te ma min har dewa wangin ka steam masanga chumi zo a chunga hianin sweet pea hi ka danga le frozen hi atlang pui thuin a min ma nge shave me a chuanin chanchu an no lai mo an harvest tira an lo tira an freeze nga lawang hianin nge min malu tuka hemi min don broccoli min don na yang ka tianga ei vitamin C atama athum tui lu tu kai hi carrot nen po ka ti polamo tui ti lu tu ka ei du lu tu englo vel porridge ti vel ai hana du de zo ka alela ma hian sweet potato hi ka chhum do na steam ti khanin enge hetiang ang perforated bel ang hi ngai kher lo mo kwa ang hi steam kan han ti chuan tui kem te a chuang ser khani meya le hemi an recommend an han siam dan han chhum tur an tia mo chuwang chuanin le ama hi tui kem te a ka chuan don pia lama atuya chophianin ka blend vek don awangin engma a nutrient kha enge lo kha om don lawa chuanin tui tam dewa chuan na atuya kha peile si kha khami kha wi omamo
zo no long hei po hi carrot neng ka ti pol do na a shan pa hianin sweet potato hi kam tuk tham tu ti lawa chuan a tu hi tlem awangin ai karat check ze wala mo chok ula minute som panga abo ma hi chuanin minute som minute ruka changa minute ria ta min an tia ma se Naute tur ni wangin minute som panga vel ka chuanga nga a sha thei dan chuan han met ula mo anem zai thleng kha nya an pumpui la chak lawa le a kan lawin tir chaw ni wangin enge kemin min de hlek ma se poi ka tilawa mo hei po hi ni thau tia han mi a nem zai ang kha ka du a chuan heng hau alo in chuan lai hianin carrot hi kalo wat se le zuai nga organic kan ka han le de kerna chan chu athum bi ka le engma artificial fertilizer khatiang an man lau chemical an man lau kha chuanin Naute tang khanin a chale zuala enge in fate in siam sak to in lo share do cha comment lama han lo share ula chuanin pakhata khai shim ho hi in steam tur hi sin deuh lakin han chan ula mo apmin ma bi ka khami in chuan rei lo kha chu du thu sa manya ni khata hetia batch ku khi chu all sam lu tu kamo ni tina thar siam reng ai chuanin hun nei lo ve tak boy tak point karinga kata khanin freezer in nei ni chuanin kha thuma changa tharok theng khain da cha thei do na mo ati chi hi ka tilu tu ka ma se ka soi du pakha chu karen chat vak lo na he rei tak karen in nei lo china ni chuanin a save vak lo me thei chan chu freezer in da kha alo enge tui to chuanin khami a in defrost le kha a chhalawa chuwan chuanin khami kha chu kalau soitel me ni chu lo sha ta so min check to ne to check I put him in check. Name to. Naute chaw dahthat nan chuanin hetiang chi thum ho hi indu du hin mang theya hetiang ang enge pre-measured ti mayang in Naute na an to vel khatiang in shat to khachuanin tiang a han voi khat khop ang kha in da theya a eng lo za ta khai tlai ti hene in mark ve mo chin ne na rong kala heng ho hi microwave theya a company ka le hi chunnu kanya NUK chuanin heng ho hi man theya tiang hi chalu tuka abi takin silicone ho hi anema avur vek to nu po hianin hetia lak swa hi ol sambi ka chuanin silicone le hi kema bi chuanin ka manga heta hianin da anga chi shanga kha enge ai nang vek khain da in du lo pon chuan ka leibi ka hi chu a chin o ma mo he mi hianin a botur le thil dang ne na alo in enge pol sop tur kha veng ve chu a chang ka tia ma se idea pakhat kan nei chu hemi hi nutte dahthat na kha nya mo nutte tui sor dahthat na kha he hi chadon rewin ka sha chan chu hetlai a hianin a date le enge a minga khazia na om sa ve ka mo chuba ka hemi hi sterile sa anya chunga hi tunari chuanin voi khata hen e tam lo wang hianin voi khat e khop da na lek hian ka phang ka a freeze thei box ya ba ka I cho kha
in lo freeze to sa ka zan khwa a fridge in defrost to kha chu bela han chuang sa kher ngai lawin hemi a hi tuisa a chia thei ta tikhan an e khopa sa ang khanin ada a ti lu me the don in ka sha a chuan chon hi kan ti chinanga hei enge man lawin om me don na sum nga lai hi chunga oma hemi a hianin ka pek do na tu na ri chuan sweet potato hi a hming to a kan kian tui ke mala om lai hianin ka blend do na koi tui don le tu amin ve to a bola kan da dai photanga chuan tui tlem tui bela han tui tlem ka kan label seka alo pang check to wangin amin har hi anoi zo ka han da tur nia carrot hi amin har zo amin carrot hi noya kan da nga achunga han sweet corn hi carrot in chuan chungin broccoli le sweet peas hi ka mash masabera sweet peas hi tui a to china chuan tui ti berin ka chuan chuanin carrot le sweet peas ka tianga chuanin spinach le hei sweet peas hi ka ti poldon buka athangin spinach hi chu ka ti don lawa mo Nutribullet hi kamang do na a dai to wangi asa ati a chatlo na chanchu asa chunga kan her chuanin khami a huwa kha enge a hu khalin ati puak thian tia kaliti ngai lo law to pakhatya ha chuwan chuan alum pe pe chu poi lo mo ma se swan so him ang kha chu ti lo kha cha a instruction in zyada na nya Foi kata hianin tamdeu a her thei don lo chuan chuan batch ni in ka tianga nachina atui ka steam na ka da chata kha ta han ka pol do na Boy tin lâu sao rồi kha Poi scusa se tocca ring la va sorry du chuanin smooth lu tuk lo po hianin ati thei amo dip lu tuk lo hianin ma se in kha chu in Naute ina a thei ang ni ta ang se boite hi chu kan win chan na khalare lo wang khanin a ha kang ti hi kalawa shokhila chakvak lawa ma se na kina tlema upad deu huna chuanin hetia anga enge diplu ang ha ka ti sak don lawa for ka hetia han nem pher ang kha tok me ka tia mo chuan hemi hi batch pakhat to chu anya ke makhal deu hi poi ka tilawa ti tuile hi a har salawa alo tuilu to khi chuanin thil dang pol bel le hi ngai thina mo nangmani khan han ei chin ula a englawa kha hei consistency kha tuilu to athum tui to kan pek chanange awa Tiang veli voi khata a karinga hei poi e zo lo mai thai a bo ra ka kha nem chuak nga tiang hong thong ani chuan tiang ka zia ka a date chuan ingredient tiang ka freeze don aba ka khachu ti dang khai nang vek to ka ran ti to lo me anga in shat thiam to ka ringa mo adu ain carrot hi claim dewa sweet pea nen hianin
ti pol ka du bok se chuwang chuanin ka plan ka thla ka I lo hi sweet potato le I vai mim zo ka hi sweet corn zo hi ka ti pol do na ti kha in balance out deu ka ringa mo kan han englo chinange poite hianin a hlau tla ta hi meri na englo hi ring box ya mo tinga kan ti ang lo hlau ta la vai ha englo len se ka hlau a phule zo bizzati don ya hello lo bete apa na pom tlat che kha a chen hi a hlangin ka peka nga sweet potato hi a chen hi ka mix do na nana rin ai ka chen hi tang him do thuna hara sweet pea ka chum bel le spinach ne na ti pol tur ka du sia tui hi tlemin pol nem deu ka pol nem dewa I spinach ne na ka pol do na wang han ni lo chuanin a blend tha thei do dawa Cuba ka freeze na tur hi ola oma wangin space a lo nem ve thau sia katia a no khat nan blueberry hi kan tile zwa yange Few moments later. heng ho hinya carrot the sweet pea he kyang label zelo that na chan chu he han hair dip vek nu hi chuan an rong te hi a in ang hloma le kan nge kan freeze nu pe chuan mo a in ang le zwala chuan chuanin I siam lai hi chuan shevek mai la nikina thengil hun te khalo theya chua heng mi mi pot te mi ho hi chu I nge tun nai mi a e tur ho kada chua lokane fricha hi chu kada don ta chuan ta hianin blueberry le spinach le sweet pea kha kati pola chi shang kan hantina chan chu eng ang method hi nge ol sam ber don ti le manzui tla hi enge kala shar labo wangin ka voi khatina ni dona chu wang chuanin chi shang han kan da charinga heta het mi zinga han ol sam ber kham le khatiang ho khachu ka ti chun zo mang ka tia ka man chun zo mang ka ti dewa eng ti khenge I hetiang ang cho hi ada that thei ti chuanin atlang puin kan siam dan te athiang hima I chataka I kan pekani chuanin freezer a hianin tharuk thleng po a thathei ti hi ani tlang puya ka cher hawa chuanin amaro chu tharuk thleng kha chu keima bi ka chuan da tham ka siam don lo mo thlani khat vela ezo thamlek angkha ka siam don na wangin ka chu I expire man don lo shim ta chuanin fridge a hianin in siam a changkhanin ni thum thleng kha a fresh a chuwang chuanin enge ane khob bak lo kha chu in thei chuan freeze ula chuanin hetiang a siam lok kher tu inom lo pon a chavek thawa a fresh in siam na hunin ne chuanin khat lu ka cha kha omlowa khata khanin khami khang ho tan po khanin enge combination mo eng hinge hair pola tui ti te kha idea in lo nei na te lo changkai mai theya chuwang ron share chu kanya tuna eng lo ho hi ka siam ho hi chu nutritionist ho wina win chan tir mo thali atanga pek thei an ti ho
zinga mi khanya sa ero hi chu I thariat vel talani huna hian pekatuma chan chu tharuk apel hnu dewa kan win awang le apumpui hi la chakvak lawa khami awang khanin I thai le thei chau hi kala peria chuan blueberry te po hi ahlanga I an eidu lawani pon I hei an porridge te han telilamo ati thlum ve seka atuya enge vitamin tambok sia chutiam bokin spinach te po iron te vitamin C te khatiang kha tama chuan heng ho hi zo hi chu freezer a kan dar vek ange mam tour Vain tan chuan kha zong khani mai che ale peka chuanin thei lampang ranti katum le thung do na kanin hule vek don ya ni man non vek ole bye bye